Dobre chlapi, takže prichádzame od hlavnej cesty, odparkujeme to od boku D1. Lukáš, vyhovuje nám to? Ja by som tam veľmi nestal, pretože stojí tam veľa aut, tu je to príliš na úzko, radšej by som zastal tu pred intrákom a je to bližšie k hlavnému chodu. Dobre, takže keďže stojíme pred intrákom, ideme hore klasicky po schodoch veľkých a dostaneme sa na vrátnicu. Bude tam SBS-kar, musíme vystihnúť moment, kedy sa tam nachádzať nebude. Lukáš zostáva so mňou a ďalší tým. My sa presunieme za záchody, kde sa prezlečieme, donesieme tam svoje ťažké vybavenie a náš trojčlenný tím pôjde po hlavných schodoch až do P2. V P2 sa náš balík bude nachádzať na prvom až druhom poschodí. Dávajte si bacha, bude mať štvorčlenný eskort, ktorý musíme zlikvidovať. Ako náhle ich zlikvidujeme, pustí sa poplach, alarm a máme len 2 minúty na to sa dostať späť do auta. Ty spolu s Lukášom už musíte čakať v naštartovanom aute, sadáme, bežíme preč. Zásielka do kufra. Odchod. Chlapi, toto bude musieť byť rýchla akcia bez chýb. Ideme na to. Ideme tam. Let us play Bond. Let us play Bond. Let us play Bond. Neskúšaj to, kamaráde. Polož to. A cúvaj. Cúvaj. Neopováž sa. Stop. Beri. Na zem. Nič neskúšaj. Ak chcete vidieť ešte svoje rodiny, tak ani nie. Na zem. Na zem. Pomeň. Nemám čas. Na zem. Na zem. Na zem. Beha. Pomeň. Padáme. Poď. You go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What
What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ahojte tečkári, vítam vás pred strednou odbornou školou informačných technológií v Bystrici a mám tam našich obľúbených štvrtákov zo 4. D. Ahoj, ako sa voláš a aké sú tvoje napríklad najobľúbenejšie predmety? Ahoj, volám sa Marko Kilík a moje najobľúbenejšie predmety sú matematika, angličtina, taktiež slovenčina. A ako si myslíš, ako kto je najmúdrejší z triedy? Najmúdrejší to náš kolega. Poďme, chlapi, poďme! Poď! Poďme preč, musíme ísť z Bystrice, tu nikdy nestratíme, kamoško. Musíme sa dostať. Dobre, vyšli sme dnes tam X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. Let the non-stop pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I'll break who you sending me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's for the life, babe. I'm getting down. Like it said freeze. So won't be the one ending up on his knees. Please. You're the only thing you can't steal. Came out to play. Stay out my way. Motherfuckers, we gonna rock. Then we gonna roll. Then we let it pop. Don't let it go. X gon' give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. First we gonna rock. Then we gonna roll. Then we let it pop. Don't let it go. X gon' give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. Never tell me. Konečne sme ich zdrhli, nie sú za nami absolútne. Poďme na letisku. Za chvíľu sme tam, poďme ho. You gon' do, I'ma walk. Tlačí hore pravú. Ľavú dole. Dobre, super, a preves ma drž. Ešte len začíname. A zamachujeme pred Lukášom, dobre? Dobre. OK, keď ti poviem, dáme ruky hore. Nohy hore. Vítaj.
Úžasné. Vidíš, aký to je sero, tento nedá.